Hello Leute, welcome back to my channel. Footballer kong hiting ti to sim ngay ta ngay no ta nunga now see how kimin anazi chu tunin part 2 final episode na ngay tao hiti. Ung sit ta to sim chu hitin an kipani. Patlan ni achi jingin college kai phat ai kitan. Ni si in college ka chi jin ni la se lebul ka kichim jingin hi. Midang bangin ki thim gun hi zong le mi het khat kong hi tan hi nilha khat hi KSO lam kai phabet ble MLA mi khat ka inova ahung wa lut jing tawin za chat ki phat lam ta pumin ka galimin ka unu mechodinga achi do ka hi ji chun ka unum lo pe na mi hung chu wailun ji lim ji ka hepun to na ka pin ka mo jing in hi ka unu ahong lun phanin ama to akeu limovin cha don sa in ka unu wang imalam zo sia perfect atiu chu ai jinge tulai nu mai zo se ka unu to bang isu ke thele wa noi hi chamleng domin ti po kalungin kana gyal jin hi MLA pan hitin SCJ betsi nanaw boy len hi tudin muna football team pena hlen do hitan e ho Manipur state mina lakit le pune a kichima chi ding aitai hichia awa josi keiman kapu do pi ding hi ta chapa khat state mina akal sun ding hi kitang at mama ahi CM panjong ain ko te ding ako lo jong le apan pi te ding hi naza da ji tho zong mizo sit hen hiji a chu dunia hi keima ta in kahung kimu pi nahi atita nahi in sunga kunin kangazin ka kipa thanup dan chu asei ji ka hepul adang zo si sangin kalunga ka gel pen chu footballer kahung hi te ka unu hi agente na ho ka kile sa te ding num ta a ka sa ading ahi hichibo chu ka ngalal penin ahi ka unu be si in ahung ho ko machun lamkai za ta ho nehung he sa uhi thupa la kipa ta hinai hinla ka sei nom chu ka in sung hi namuna ve sanadang ka jong ka nei pui ulenaw sopi khel jong ka nei pui kanaw ngam boilin tailo ke dia kinepna le hin khu manpi di adang imatsa omlo hi football akichi ma kisu kha na dammona anele kebo agimding kinepna be ka hi ding ji in solda jing tangi football hi ache min kichep dale kati hi hichan asei chun kamit asan do jingin nimeilung hlom le lung niaw ka unu be si hi lung hlom le lung niaw hi pui e lung sit wal ji zo ai bovi ipi ki sei jong le ka chi tho ding ka lung tu ka mo so ding patien nangin jong neilo thin sa ding ka kinemin ka unun e phal na dingin alung gel in khel pi o tin ka lung thimin kele ke ka boila jingi ke so lam kai hon jong holim na amangun zo chana e ki thu pi diu le e pan pi diu nat le sat na azong ama hon e vet diu a hi dan a season chulet team manager pa tailowa coaching ho chan ge za ke so lam kai hon e boy pi diu a hi dan a season chutia ka unu apum no jing pha nun aman jong ke e hin kovin hitin e hin dongi ka unun boylen a hi letwa nako naw puni a state mina kichim dinga hi na chi ding ham tin e hin dongin hil kenjong he o aha sa laisia kahin palgal kaya to mi pile lamkai ho de hlen ka hung hi pha na iti kachi da ding ham henge iti jong le chi ding ka hi katin a hi le chupha nin ka unun apai chutia chi ding tho ni hi le tu ban ima sei te pongi boilin pasal nahin nalung tup hin mo sumai tan ahin tunia napan pi dinga hung lamkai hole mi pi dei banga hin khu
naman ding nang zala igam sungu min phat na linta na hin bol do ding hi kuching hoi ta in lan lang na de na ngai zong le hin se ji tan atin lamkai ho tunia ka koma na kitep naw bangin ka go la a ka it pen sanadang ka sim zo lo sa nga man tam zo ka nei ka naw ngam boy len hi phatian hin ve tu tawin pathianin na lo hin sa ma hen atin keu khom na zong akichajin ahung ho zong akile tawin hi ka unun ka kichip ding ipal pi pha nim ka tha num chomin jingka mata le piti ka hlai jin kuching phat chu ka nga lel the jingi goti a kuching kala ding ji chun aphar hi pha nin ka unu be si in mai cha mai sim pi in ka chan ding ka holim ding dan le loila a ka hlat ding dan imazo si e hilin chule jan si le pungka khat hi lo le pungke be bible ka sim jing din e hilin English Bible nyaw cha khat e ki pu sa en hi hiti chun lakhat wal coaching kala zovin gohti a konin lamkai cheng to players dang ho punia ka jun ta ve mipi tam dan chu namun ka hai leo jin hi chule ground jong chu athupi walin ka first day ni chun ka nervous thimin hi pathian panpi na zalin ke ho chu kin cha lo pin kong ha jing tawin a hi le ka leaders ho chu anui mo hil jong da pu ve ke wang ka unu to kimu kalbo kapum nga lelin ka ha thu u ka unu na za te ding a hin kimu twa se kal ka nga lel the jingi emi ke bo ka hin kaloi ho chu kolle vai ngen a hi vin manipura kona elon pi ke so lam kai mini tailo emi adang ka het lo a hi tamzo chu english ngena ki holim jeng a hin ka unun lekha ina simsa ka chu ka hin ni pantan ka ke su ka ke to chanin ka unu bo ka gel gel jing tan hi lo leng ta le ki pana dim set pumin in lang ka hin zon tan sumjong players josi e hop pi su ke juvin manipura kon elon pi ke solam kai mini to manipur khan zon tawin hi infal airport na cm le mla hon song e na lam tu vin ka unu hung jing demo tia ka vet le le wangin kamu do pui statement na ki kal song hi ji chun e na vai thun le e ki pa pi mi pi dim se nin kazot pa na khotinin mi pi chu aki goldim se no win hi ke so lam kai ho chule kiloi khom na chum chuma kun lam kai tampin an ei ne khom pi win hin la ka unu mel ka mu lo ji chun e ki pa pi lo hedem katin ka hla asileu tan hi chu in ka in langa e hung tha ta win tin leitul ho azong mi adim se nin husung mi zosi aumin insung kalu le ka unu mel mu kal hebang ki nga lela ana kit pui he o tia ka ko le nu pi khanin boilen ke na pi ka hi nanu so bi pa ji nu ka hi na u ber si chu hapta masalanga konin adampon district hospitala aume hungdam loi tanti lungmong selin ki chol dun 18 ima jong seilovin e hung tha kaloi ho komin hospital a chiuti ka unu ka ngai valley katin hospital ka delta vin hi hospital ka galhun leo ka unu ngai ta chu icu ward na kho hello vin analumin kamu chun kalai na valin nausen ka en ka kaptan hi doctor pa komin ipitiak khuti a umham tia ka do le alua typhoid chukha ahin lungkham hi in zo chana panila diu hi atin ka unu damlova ipidinga nese pi lovham tia akato kisian ka kople ka u bet si anum pi nunga mel hoi ta khanin e hung hlemin heo boilin ka hi in nidanga sanga normal hong hitai hopi te hiwa tanti adam lo ki pat masanga ka hung thun hitan adam mo ki pat chun
fana hin sei ding katile anu mong pun hiji achu kain het sa lo hi tin kin jong boinu nang koin hi ham tia ka do le aman jong okay kamin hoinu ahin delhi a ka umin nurse na tong jing lai ka hi ati chupa nin ken jong ka ubet si to iti niki he no ham katile ubailin e ho iki he to lo wangon nanule kapa hi sopi ai loni kani beza jong kapa le kanu in phat sot pi nana piu hi ke ka u pasal khat a umin ama jong delhi a to mun ni e hi tun ajinei tai tin ahin sejin chupa nin ken jong o hoinu hi le kapute chanu ni hi bohilana tin kaga sejin chuin hoinu in kahiji uboili ninsun khat hi ve tin han seitan hi chupa nin ken jong hoinu ka kipa e khan khonei te ni vin kanu thi nunga jong na tu teo na hin gel do jingji un ka kipa wali nei ngai lu naw le thu na ding kanei pui hi jong le pathin in nawang bu ma zo hen tin hiti chun hoinu to ka unu ka pi lonin pathin lungsi nin ka unu jong ICU a konin kala do ta vin hi in kalunin kapule kapin nam namai cham asim pi lonin hi ka unun boilen nung lo lini nam tin e hin dongin nang ka gel le ka ngai wal ji a ka ka le pholot lowa kadam mo lo hi atin ken jong he o kong lo ling ma jingi to hi national players ka hi ding ai tai ibola kipa azong nei na vai tun lo ham he o ken la mi za nin e na vai tun wangin nang nei vai tun ding bo kananga lelin tia me li ka kithi le ko nun e kolin ngai dam athu min hi kapu tian jong na khat ling se e pi vin kile ding en ta vin e le kalung hel le jingi chule ka unu jong athal sam na la hi ji in hoinu chu chom khat dia ka kithum le e phal pi hlonin ka pi la ka pu kile tan hin la hoinun wang e pi jing hlonin hi ka unu jong ahong dam thiang tan ni khat na tong ding in aki go ki nin ke kanom tapo ji chun hitin ka se ji heo footballer kong hi ting nigen the na ho kile sa anangi kanati hilo ham tun footballer min thang ta ka hitan nga tong ta hi in ven phaya in mun in pumin ka chon phai le jong lin ta ka chado tan num ta a ding ai ta tia ka se le ka unun boilen pasal na hin na lungtu na mo so hi ka kipa a e oi hin la ichilai in mun hi henu le hepa kivui na mun a hin chule eini khan le na hi hiji a chun husung jong hi eini zala mi het hong hi na din mundanga ki chon lovin hi lai zo hi jem ho hi te ati chuin ken jong a hi le he u phai sunga in khu ipi ilo ding hatam tin ka unu chu ka dong tan hi chuin ka unun hilai khusunga ha sa dom insan kila zolo le khasim ho umji nan te boilin zo chana bathin na ito ading a hi ti ejiphat chun ima sei belovin ka unu sei bangin ka hlonin hi sumhum lut kham ka khol hlonin ka in mun chu ka sim pha in num ta in ka sado in bathin tilpi football talent hoita kanei chun in chen ka sim do thei ta hi alang khana footballer min tang kaung hi zo kumni vel zawin ka unu chu husunga pasor he lun to ki cheng ding a hi dan thu ka hin zatan ka u in wang ai se pi khapu ni khat ka do ta le aki cheng ding hilowin aki lungsi kai hlani ama nu le patien e hung ven tin lung hlai na leo he palin te hung diu chu tiang le bo thu ki ha chin be ti moile nang jong jinei the na hitan kin pi jong leng ke jong jinei tho ding ka hin midang dang sanga pastor he lun to ka ki chen ding chu ha kana sa ai ta eti a how avai
thu hilowin ta asale lagawa ei pui hoi the dia ka gial hin sen chaga hi ji in pathian thwa ei pui the ikivet anga je ti kenjong hosunga kimpi ati house pu naw pa chanu hu ka hoi sa i ga kiti chu ka unu chun ehin ve sal zap min ka unun boilin poi hoi sa in lang de jong le chun yan the chaga hi lajin koiman amit si a vet kham jong ina sa hlon poi kimpi te khu le kha thiam mi hau cha minum sa hi win eni sian chaga hi bovi nume dang seida ta vete hoi nu hi nang dia ka koi pi nei tai ati chu in kenjong he o hoi nu in ke e de ding hina o ama narsia amel hoi to ke e de punte katile ka unun ai le boilin chin lang hoi nu komin hoi nu nei de hinam gati ti mu tin e hinda jin kaza cha to hoi nu chu kana de sa hin la ka unu to gol khat banga akibop ji hlon ji chun jana nei ta a kana koya ji dia jong kana gel lo hi iti chun gen thei tin chang thu pumin hin khu kain mang hlonin ka unu be si chi na le nun nyam chalin ke jong mi e hin su tan ama jong nga phata a mi zo se he hi ji in a hin de a hin her gol hlang dim se jong le pastor helun to hin khwa cheng khom dingin azun ta hi kapile kapu in ke jong lungsit le khoto thiam te in achanu changkhat hoinu april honin in sung chu amang tha dikun ahum kilia kitnin in sung hling se kong hido kitta bin hi footballer kahi masangin lungnyaw na le rasit na tampi ana thu ji jong leng kalung tup lin ta om ji chun thu hat ta in kahin thu in tun wang footballer kong hido atai ji to sim hi nunga naw si apatna in simu hin anangai zo si na bon chaw chungin ka kipana kan se ji adi senin ji to sim hin ji nunga naw si chunga tipa thu se zo lo kan se jin hi